Entón abrín os ollos e atopei diante miña un gato moi fermoso. Como te chamas? Gato, Como? gato, como soa, gato. E logo? Digo eu que será porque son fillo dunha gata, porque sei dicir miau, e porque xa desde pequeno me dei moi boa maña en cazar ratos. Gato, graciñas por espertaresme. Como podería titularse a novela que eu escriba con este bolígrafo? Anagnórise. A min gustaríame que a puideses titular Anagnórise. De ti depende. Por que anagnórise? Busca o significado da palabra nun dicionario e deixa que pase o tempo. Xa verás.